topic ko eh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari naisap kita niyo waktu na to hikarua biyayaon sarta yarinay guru mulia amin tagsuko si pagpatumtum waktu ini. Yan ako magpalugay, tukbal ko yung guru kalasahan, guru mulia, wayroon na rugay dengan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, bal yatafaddal siyaratuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال جل وعلا: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami hakabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu amin sa barang abutan sin suara ini. Dapunin ayat pengajian natu hiatud namu ganap pengajian maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakatluan suratul Jasiyah
iwan ayat hanggatus kanuman tagsiyam sa suratul A'raf. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masih-masih rakitan niyo ha pangadjian na to bunga sin pag-iman, lagi-lagi habunga sin pag-iman, papasinguran ka to taniyo, papasupuhan ka to taniyo, in pag-amal simbar iman usog, iban bar iman babae. Sabab kalna sila tuwing kialasahan sin Allahu Ta'ala rihagumi, magmaas magbata, magusog magbabae, kialasahan sila sin Allahu Ta'ala hakabuhi dunya, awla-awla na hakabuhi adlaw gana-gana. May tayad to mga tuwan, sabab kalna wala nabuta sinatay nila ti mataallo kawhaan tagupat ka jam pakabayaan sintuhan. Damikian wala nabutas, impito ang gawta baran nila, nag-ammal hinang karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad to piyakuyag sila sintuhan hakabuhi, awla-awla na hakamatay. Taingukan tanim palman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amin bogbog nila, papasinguran ka to tanim. Awla-awla yari nakita niyo, hinapusan manusia, iba na hinapusan nabi, way na nabi ruway hinapusan na, iban maghinapusan na indunya kato taniw kiamatun na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal ladhina amanu, palman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, kaya baitaan kita niyo, in bar iman usug, iban bar iman babae, sindum iban sinadlaw, rukun iman unum, piaga ang gautaan sinatay nila, himibal pakabayaan sin mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya amalan nila in rukun iman unum, hasalakan kabayaan sin Allahu ta'ala. Bukun haatulan hasalakan kabayaan si manusia. Imbar iman wala sila miutas, haatulan kabayaan sin Tuhan. Wa amilu salihat, salta iamalan nila in rukun Islam 5. Indua na sabbut rukun iman unum, iban rukun Islam 5, wala sila nabutas hakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jujuun la yatajajja, hambuk parakala kabayaan sin Tuhan di manjari kahilangan. Rukun iman unum di manjari hambuk sadya, in rukun Islam 5 ramik kiyan. Na parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, habihanin amal nila, habihanin hinang nila, wala sila imibog, sin pagpaibog sin tauriya dunya, sabab tabi at sin manusia, imibog manusia pagkahinya manusia, sambil mag-igil ibang magjangki hangan mag-ibog. In sila, imibog sila hapagpaibog sintuhan hakarayawan dunya, hakarayawan adlaw akhirat. Dahil nga sa babiyad no,
Kaya ulungan sila sintuhan. Apan man sinallahu subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul lazina amanu. Ingkatan manusia kalasahan sintuhan. Tagawa na kariddain la sa sintuhan na bariman, kalasahan niya dunya aula-aula na hadlaw akhirat. In bukun bariman, kalasahan hadda sila riha dunya. Tub-tub dari in lasa nila. Pag dunya in paglasa nila, biyasin sa taud-taud si manusia sa zaman na tuwin. Na, uno initumbas kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, fasayudkhiluhum rabbuhum. In kikita na to, in diurungog na to, dua. Dan pamarayaw, iban pamangi. Lawang pamarayaw, iban lawang pamangi. In bariman, harap nila paran marayaw. Imbukon bariman, ubos paran marayaw, ubos paran mangi. Sa ingkamatauran, harap pamangi. Imbar iman, harap nila palawang marayaw. Indan pamarayaw yan, biyata sintuhan, siratal mustaqim. Inlawang pamarayaw yan, biyata sintuhan, babullahil a'zam. Amwad tinliya lawag si manusia. Bukun mahunit maglawag. Na, imbar iman, harap nila madto, imbukun bar iman. Harap palawang sin napso, harap palawang sin syahwat, harap palawang sin pikilan. Dahil nga sa babiyan, nag-ambul da imagkahi. Nagigil imagpapamili. Sambil miabot, igilun sin taumbaran niya. Uno na bahalong 90 ungod ka ako sintuhan ini, nagkabiya-biya na ako hayin. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, maulong ka to tanin Tuhan. Pintanda niya, piarahan kita niyo Nabi Iban Rasul magbaita. Di man akaroon sinta uwing kabayaan sintuhan. Bihayta sing kanabihan Iban Karasulan, magtataod in pag-ambulda. Magtataod in sunog halawm sing kauman. Bukon sunog kayo sa sunog karayawan. Unim pa man sinallahu ta'ala riha ayat ini. Fasayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Di sila maba sing kalingugan. Bukun pia panjari sintuan ni manusia magkalingugan. Pia panjarin niya rahmatan linnas, magkasila siya. Dahil nga sa babianin bariman, kawan tagupat ka jam, iuunian atay niya, iuuniya impituang gauta baran niya, iuunin akal niya, pataalukun pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo ito mag-uu. Sabab di mabayain syaitan. Bang karihilan pahala sintuhanin atay mo. Di mabayain syaitan, tumaalukin pituang gauta baran mo, pakabayaan sintuhan, ampaon karayawan dunya, ampaon ni karil kay mo karayawan adlaw akhirat. Fasayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. In alamati kasud sinta usulga, rahmat sintuhan. Bukon hataud sin amal. Amat taud, maapampun tabiya, nagsasambahayang. Simusulang dah kabayaan sintuhan. Naig den rahmat. Sabab ang biyay ta muhalawam sin sambahayang. Hasujud mo, haruko mo, halingkod mo.
Biyay ta sadya cinta upatuhan, wala da iyakad. At tindog niya sadya, limapal siya, Allahu Akbar. Pag umagsambahayang, bukun da Allahu Akbar. Saka wa imbar iman. Malaggo atay nila, malaggo aswara nila, iwan malaggo hurmat nila yung kabayaan sintuhan, hapito ang gauta baran nila. Palman sinallahu ta'ala, Zalika huwal fawzul azim. Imbar iman usug, imbar iman babae. Paruntungan, sindu iban sinadlaw. Bati iban natutug. Kapanawan iban bukun, untung. Hinag-uusaha, bang di na makauntung, way bihan kasusahan. Di masusahin tao, way untong niya karayawan na pag-aakama. Kalawaanin tausin, hang ibusadya. Dahon pa hospitalin kaibanan. Masakit. Kaya lawaan siya. Karayawan na pagbasa sing Quran, way, dinhambuk huruf biasa mong Quran, hang po pahala. Ang po pilak sadya kialawaanin tao masusa. Wala siya nagmasusa kialawaan. In atay niya, in suwaran niya, tutong basan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman masusa siya. Maita, pangasubuhan siya pagdatong niya pakuhon. Ampay mga nga suburua, iaastulan iban kukuyakan. Apay mga subukato, bukon pagkahita. Imbar iman, pagsaddihan nila. Imbukon bar iman, aon dalaw na kampong na mo, maingat manunulkin. Aon dalaw na kampong na mo, maingat mananahalil. Nahuon. Sa amin suko mo. Kawajiban mo tudyo patuhan. Kauno na. Inyad to, bang kimugdan, alhamdulillah, bangway, dahing hataurihilan kau karayawan. Na bang kuno bukun ihlas, bang kuno bukun miya kada kabayaan sintuhan, miya din na. Inbar iman, harap nila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di sila mabaya sinlugi. Zalika huwal fawzul mubin. Amo yadto parman sinallahu ta'ala in sa mata-mata paruntungan. Amo na inaamal simbar iman, iamalan nila in rukun iman unum, iban iamalan nila in rukun Islam 5. Na, unin, irihil kanila sintuhan na kabuhi, 2. Hudan wa rahmatan wa busyra. Di sila himinang sininang buko na atulan kabayaan sintuhan. Imbiha untuan naglamukot. Naglamukot ininang sintaw. Nabiya hapon tago rin, nagumundi na mahusay. Sabab husay yun sing kaibanan, gumunun sing kaibanan. Inbar iman maghusay. Sabab, palman sinallahu ta'ala, rahmatan lil alamin. Piarahan na mo kamu nabi iwan sulat, amo na yung Quran, ampa kamu magkasila sa hakabuhi, maglasa imbuhi sali-sali, maglasa imbuhi nagkita iwan sinwala. Bihawon to, misan nagkita, misan magsala, magpanguwing kaibanan. Salam private, imbihawon. Salamon talong na, biya tawring haulat ta. Salamon talong na, biya kampung. Salamon talong na, biya magkilahi kita. Sinimbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salamakatan, bangman siya Muslim. Intaod nila yaon hangpo, isa-isa niya rin Muslim, salamon mura. Naimbiyawon tuan, salam private. Pula mo yung pahala sin salam. Mababa na katluan, pahala.
Sakali, hinangon mo private, isa-isaon mo, way mo liapain anak mo, way mo liapain kampung mo, way mo liapain buhi, way mo misan liapain patay. Tani mo mga anak ka po. Hudan, magkarunahan kita niyo makada pamando sin Allah Ta'ala. Biya din indagbus, biya sindagbus tanyo nagsambahayang. Wayroon umunaha imam. Di man dari mga tao marayaw imam, nayari kami mga tao. Ganaro, lay na ako magruko, tagari na kami. Amuad timpapata na to mag-agad-agad kabayaan sintuha. Nagtataayonin atay na to, nagtataayonin suara na to, nagtataayonin pito ang gautabaran na to. Ano yung mga tuwan? Ini karua, wabusra kuyag. Na yung kakuyakan sintaw bihaon sinda. Nabukon na kuyag. Sabab matawid sin susara, way sin susara, tiyo sin susara. Imbar iman, di sila masusa. Humayta, radiya bima kasamallah. Kiyukuran siya sin tutupungan dihil kaniya sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, di siya mangigil, di siya mainggit, di siya imibog. Doon siya hatutupungan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, busyura, intaw ya hapdi bang makakita sin pagkaon? Kiyukuyagan ng kumaon? Kiyukuyagan ng kaunon niya? Kiyukuyagan intag mustahak sin pagkaon. May tayad to. Sabab kumaon siya, maadat siya. Bismillah. Makaubos siya, alhamdulillah. Masa na to ini, brulaw niya na kuno sa balikan. Kuno kita niyo magkaon magbalik. Wala siya rimo panagtaabit kaniya. Wala damisan siya rimo Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, imasa na to ini, yuji kita niyo sintuhan, at mataod pagkaon. Mataod pagkaon, wala nakapagsukur pa tuhan. Imasa na kauna, yuji sila tiyong ini, tihandas sila sin Allah Ta'ala, tiyo pagkaon. Nakapagsukur pa tuhan. Nakapag-ibadat marayaw. Imataod pagkaon biyahon, mga anak kapulong nakyabi niyo, kita watoy bihan sarap sin pagkaon. Di makasambahayang ay sa subay na maray na sambahayang subo. Sabab di makadhakad sin kansub. Tani naman tuhan. Kiyan sukan sin nikmat sin Tuhan, sa imbara kati papahinang kaniya nalawa. Imbar iman. Nagtitimbang injasad iwan niya wali. May tayad to, miya makada pamando, iwan miya makada kuyag. Kuyagan magsambahayang. Imbukon bar iman niya astulan. Kikilalin imam, ay ni imam yaulong na mag-imam, mahabain batsahon, di ako makadkan niya. Sabang mo asubuhon, uning kabayan mo, mataod siya, natawa tiyo-tiyo, nalaw na ho, taod. Uning kabayaan mo, maluagim lupa mo hoon. Yan mga tuan, ingkusog sin syaitan mo. Wasipaun wa rahmah. Imbar iman. Ingkatan pangagad niya sara sin Tuhan, ubat. Ngayon ko sabi miyan lang, murid na ako madto pa hospital. Ayaw. Kadto ka. Sifaun wa rahmah. Nawangin man siya di magbalik pa Quran. Biyay ta ka to tanyo si mga sahabat.
aon dua hapdi di pagkaulianin tao. Yang panati maudi yang panahya hapdi. Uno yan tuan. Hapdi hasin. Mataud na sin ya hapdi dah. Mataud na sin, mataud pa sin yung uhaw ra. Ano yan mga tuan? Syain bariman. Tiyo sin makuyag. Sarang-sarangin sin makuyag. Matauding sin magduruhuning kuyag. May tayad to. Pakayun niya insin, sabab insin yan, uno yan yung pagtag. Ni'matullahi alan nas. Ni'mat sin Allahu Ta'ala kaniya. Apabila nikmat, yajibu syukruha lillah. Imbar iman, ipagsyukur niya pa Tuhan. Imbukon bar iman, ipagwayang niya, ipagabbo niya. Dahil nga sabab yan, piyawaitaan sin Allahu Ta'ala, inna bika hinapusan iwan sin umat niya, di papasupuhun ha Yahudi iwan Nasara. Di papaibukun ha Yahudi iwan Nasara. Mayta, pag-abbo nila insin nila. Pag-abbo nila, inalta nila, bukon kahi pagsyukur. La tu'jib ka amwaluhum, wala awladuhum. Ya, kau nabi kahinapusan, ikaw, iwan sim mga umat mo, miyagad kay mo, ay ikaw mo imibug, hataud sin Yahudi wan Nasara, iwan ay kamu simingud sim pagmain-main nila. Na yan natuan. Natuad tungki na, yung mga kaiwanan, iwan na to yarya dunya. Di hikapag main-main hamasa na to ini halawm kasusahan. In alamatul qiyamah, duwain alamat niya, hambuok, siwi-siwi, inambuok da kula, bat bangyad to habuok da, akadin tawri makatawat. Kay nikmat niya, aun siwi-siwi, ampain taw katumtuman niya, nakarusa siya, ampa siya makapagtawat. Na, uno pa insin yan. Silahun kawi. Tungod pa bariman, bang aun alta dihil kanila sintuhan, mahinang nila sanjata makusog. May tayad to. Mahinang sanjata. Sababin ato na to, bukun tay manghud na to. Inbanta na to, syaitan. Ano yan mga tuan? Inna syaitana lakum adu. Syaitan imbanta na to, bukun lasya na to, bukun tawlam singkauman na to, in kita ni umano siya papaglasahon. Nagsusuok iwan naglalayo. Buhi iwan patay. Na. Silahun kawiyun. Sanjata makusog hipangatuhaw. Nabalis katbiyaw. Sanjata makusog sin syaitan hipangatukato. Ngayon kansinta. Matuad tungking kahalan. Na uno yan tuan. Kuno siya mahinang sanjata makukus tungod mon kay mo. Kaisa. Li'anatil pukara. Hipagtabang mo. Hawaii. Sababing kay mo awon. Kaasadya yung suko mo. Pangdihilan yung bukon suko mo. Tadi ko yan. Dahil nga sabab yan, hikasulga sindayahanin miskin. Hikasulga sin miskin in dayahan. Bihaon, di pagpangasusin tao miskin, kampung niya pa isab. Tuway kugdanan na sin typhoon. Alalong nimbiya ianod niya tuwya kampung na to. Tarini kapag lagi, ito na ianod. Inalta niya, mahinang sanjata makusog. Muwain syaitan kaniya. Uno yan imbiyayta. Li'anatil pukara'i wal masakin wal muhtajin.
Bang niya napakayhatuin. Tao miskin, tao barhajad, tao kulang kabus. Yaon kaniya ini pagjujukup. Tayan mga tuan. Imbar iman usugiwan bar iman babae, mapajukup niya kataan. Nah, amwad to mga anak po. Nah, bang niya nahinang imbihad turagbos, unin tutong basan sintuhan kaniya. Waddarul akhiratu khairun. Bang natukyanan naman in dunya marayaw paghulaan. Simpang labay-labayan sadya ini. Waddarul akhiratu khairun. In adlaw akhirat. Amo na yung sarayaw-rayaw paghulaan. Maraw sa paghulaan ng kubul yaon. Sa miuka ng tao. Aon niya to naman pakubul ka. Nabiutangan ni namin. Babaw yaon singkuan na mo. Ilaw. Inyad tuin lasya niya. Hang do pewan to nga inlaw. Ilawan. Siway ilawan. Na. Inulong nila uno. Mga tuhan ay nakaw maghajat ilaw sintaw. Ilaw na ring hatuhan. Unin ilaw ring hatuhan yan. Bang kawala miutas. Amanu wa amilu salihat. Masahayain atay mo. Masahayain suara mo. Masahayain pito ang gautabaran. Allahu nurus samawati wal ard. Tuin sahaya. Sakalin tu sahaya ini pasurun sintau kaniya. Muna-muna sahaya sintuhan. Hikaruwa sahaya sin na binaghatod ka sin daakan sintuhan. Ikatu sahaya sing Quran ini. Dahil nga sabab yan, inta way hajantong niyas, way nabasa niya, way nahapal niya Quran. Tigidlum santo. In sila ini, waddarul akhiratu khairun. Marayaw kanila in dunya, sa labik marayaw na dlaw akhirat. May talab marayaw in dunya. Sabab di na to hitanum, dito na to pusuon. Di man jari long mo magdunya na sa Jaco ay pag-akhirat. Di sab man jari mag-akhirat na sa Jaco, uway na pagdunya. Yari kita dunya. Na, kanda siyo marayaw in dunya, iman hinadlaw akhirat, lilladhina yattakun. Pamanga sila nagmamabuka patuhan. Na palman sinallahu ta'ala, apala ta'kilun, nahabianahan. Indayaw, di pakakamu magparayaw sinakal niyo. Magkarunahan kita ni wihawon mga anak po. Magparayaw simpikilan, tudyo patuhan. Bukon magparayaw sinakal, mangibuga pagkahi. Kanya-kanya rijiki. Sa ing kaibugan na to, amo ing karayawan pe ibog sintuhan diha dunya ay sadya kita niyo imibog sin pagpaibog sinta uriya dunya magigiliwan magjangki na mas sakita niyo hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kunin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta sinambuk sahabat kakasiniya ja'a rajulun إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني علما يدخلني الجنة ويباعدني عن النار يا رسول الله hindui aku ilmu. Nariha dunya ini, in ilmu nagpailot, na yan na masanyang. In ilmu doktor, at sadya ka masubo, nakapila na ka umiutot, nakapila na ka nangintaw, ibuhan ng bayad. Diha di in ilmu, magdirect ka patuanhan, tara mo. Na. Puno yung jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karihil ko sadya kay mo ilmu. Ilmu
Hikarayaw muriha dunya, iwan dumayaw kawadlaw akhirat. Number 1, la tagdab. Ay sadya kaw pag-astulan. Nawiha unhan sa mi astulanda. Mangiusog ya astulanda. Masarap yung pagkaw ni astulanda. Uy. Di man jari mag-astul. Maita yung pag-astul daakan sin syaitan. Wal ghadabu minas syaitan. Inusog ya astulan na babae, iba na asawa na nagmula na. Syaitan saya. Uni nagisin kanini ganap-ganapin along ni Rasulullah uno. La tagdab. Ganapi palang na ya Rasulullah, nagisin Rasulullah, la tagdab. Nando kailo na naikod na yung pagkasubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawon na lang nin nga subuyan. Ayat to na lang na naikod. Biya sin siya kaulaw-ulaway siya na satisfy. Tina mo natin ilmu dakula. Inkyalo mo sin dunya biyaon. Inkyalo mo sin laumbay. Inkyalo mo sin pamarinta. Inkyalo mo sin halawm sin tabo. Pasalan sin pagdukal. Nalaw niya in nga subuyad to. Bang bunaling kaniyad to. Tausul ka. Ipagsusud-sul ka in pagkasibang paglasa. Kakunahan na to ang masa na to ini mga anak po. Nasakali pagbantog sin tao, hindi ulong na si manik ko yan, hangpo taunin mapatay ko, ako pag-ukon. Astagfirullah alazim. Na. Yadto mga anak po, hindi ita. Sina, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahikarwa. Uno sabin ilmu, hikalayo kure nga pinal ka jahannam. Hikalayo kure nga kasusahan kayo dunya iwan kayo adlaw akhirat. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang asuhin. Alayka bittaqwa. Pakaya sadya impagmabuka patuhan. Pakaya sadya ing kabuka patuhan. Nauning kabuka patuhan. Hinanga inda akan haatulan. Tangkisi inliangan haatulan. Hinanga inda akan kikuyakan kau. Tangkis kau ring hamangi buka hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga anak po, miabot na waktu. Tub-tub na rin to. Salam doa na mo kaniyo katantan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.